saħwa Maltin u għawċin. Nilqawkom għal messaġġi ieħor minn ġewwa il-familja Knisja River of Love. Nħeġġitkom biex tisimgħu bir-reqqa u tagħtu attenzjoni serja għaliex nemmen li din hija risposta għal bosta minna li qed infittxu risposti għal dak li inti tgħaddi minnu mill-ħajja għaliex kif jgħidu bil-Taljan avolja aħna ma ħniex Taljan imma ngħiduhom dawn l-espressjoni kif ukome. Mhux kome bit-Taljan. Kif ukome. Imma isimgħu sewwa, kulħadd jitlob miegħi minn qalbkom. Itolbu dit-talba miegħi minn qalbek jgħidlu minn lej qaddis. Tkellimni bil-Ispirtu Santu għatini għarfin iftaħli għajnejja u iftaħli widnejja biex nisma bil-vuċi tijak mulej. Spiritu qaddis, inti l-allim tijaj, inti dak li tirrevelali il-verità u tejni nejx il-verità tijak. Lest biex niċiv il-kelma tijak u għattu iktar ma nerġa' nkun l-istess iktar. Fissem Ġesu Kristu ta' Nazaret. Amen, amen. Il-messaġġ l-lum semmejtu moħħok hemm. Ejdilek taħdek, jgħoldek taħdek, moħħok hemm. Bit-Taljan kif tgħidha moħħok hemm? Kif tgħidha? Sta attento. Imma ma tagħmilx is-sess translation għax ħa nitkellem illum fuq il-moħħ. Fuq il-moħħ. Be mindful bil-Inglis, tista' tgħid. Bit-Taljan, staj attento, si. Insomma, anyway. Lejla, ħanejdilkom hekk. Moħħok hemm. Pratikament ħanejdlek ħu ħsieb moħħok. Ħu ħsieb ħsibijietek. Kemm hawn ġieli minnkom smajtu The Battle of the Mind. In fact, dik hija the number one, that's the ground zero of the battle of the devil in your life. Dik huwa, tifhmux tfisser ground zero? Jiġifieri il-post prinċipali fejn l-għadu jibda l-battalja tiegħu kontra tiegħek. Jekk jaħtaflek moħħok u ħsibietek, jaħtaflek ħajtek. Jaħtaflek ħajtek. Ħammorru fi ktieb ta' Iżajja u ħanaqraħilkom bl-Ingliż għax bil-Malti m'għaddux l-istess, ma nafx bit-Taljan kif tgħidha, imma his mind Isaiah 26 verse 3 ħsibtek batta fl-ispirtu. His mind you keep in perfect peace, bl-Inglis, żommlu moħħu f'paċi perfetta, whose mind is stayed on thee. Ġifieri dak li moħħu, jew moħħa, huwa fuqek, mulli. Huwa fuqek. Jiena u inti, u qed ngħidilkom minn qalbi, please iffukaw fuq dan il-messaġġ għaliex tagħmel id-differenza kollha. Kull battalja li jiena u inti niffaċċjaw, kull battalja li l-għadu ħajġib kontra tiegħek tibda minn hawn. Minn hawn tibdaħu. Jekk inti naqraw mill-Bibja minn il-bidunet tal-Iskrittura, meta naraw kif Adam u Eva ġew attentati u ġew u waqgħu fid-dnub. Ġieli smajtuni ngħid li l-Bibja, l-ewwel 5 kapitli tal-Bibja fihom ir-risposti teoloġiċi kollha tal-Bibja. L-ewwel 5 kapitli tal-Bibja tista' ssib ir-risposti kollha teoloġiċi li inti tista' taqra fit-Testament Qadim kollu, Testament Ġdid kollu. Kollha. L-imħabba fejqan, ħelsien, id-dnub, is-salvazzjoni, il-mart, is-saħħtiet, kollha. Kif jopera x-xitan, kif jaħilsek il-mulej. Fl-ewwel 5 kapitli tista' ssib il-prinċipji kollha.
U dan l-ewwel prinċipju, meta naraw aħna l-Adam u Eva li kienu fil-ġenna tal-art, u din jiena ta' spiss naħseb għadi, infatti kemm il-darba semmejtilkom. Meta tirrealizza li daw kienu fil-ġenna tal-art, mhux Malta, mhux Paradise Bay, mhux River of Love, fil-ġenna tal-art aħwada. Irnexxielu l-għadu jwaqqagħhom fid-dnub billi l-ewwel żralhom ħsieb. Żralhom ħsieb. Mistaj kapenta fratello tu, il-Maltese? Veramente? L-għadu l-ewwel mod kif ħata fil-Adam u Eva, żralhom ħsieb. Jiena u inti m'għandniex poter, qawwa, awtorità, ma nistgħux inwaqfu milli l-għadu ipoġġi ħsibiet f'moħħok. Però jiena u inti għandna l-poter u għandna l-qawwa milli nħallu dak il-ħsieb jiffjorixxi. Ibid. Jagħmel il-frott. Il-pastor tiegħi kien jgħid ma tistax twaqqaf għasfur milli jgħaddi minn fuq rasek, imma tista' twaqfu milli jbejjed fuq rasek. Jiena u inti naħsbu kuljum eluf ta' eluf ħsibiet kuljum. Kull minuta jiena u inti naħsbu eluf kbar ta' ħsibijiet. Infatti, nies li jmordu problemi mentali, sfortunatament imsiken, jibda ħafna bħal depressjoni, ħsibiet ta' suwiċidju, ħsibiet li minix tajjeb biżżejjed, ħsibiet li lilek ikissruk. Malta għandha persentaġġ kbir, di kont smajta fuq xi news, għandha persentaġġ kbir ħdej pajjiżi oħra bħala persentaġġ li jieħdu mediċina minħabba depressjoni u mart relatat mal-moħħ. L-aktar qed tgħid il-mara tiegħi bħala psikologa. L-aktar bħala persentaġġ fl-Ewropa. Għalhekk qed ngħidilkom issa saħħa bis-serjetà. Meta nibda nara aħna ningrazzja Alla tajna il-mulej tagħna l-grazzja li mhux l-ewwel darba naraw nies jinħelsu mix-xitan. Ix-xitan mal-ewwel ma jidħol minn hawn. Ħanfakkarkom ukoll xejn fl-Iskrittura. Il-Bibja tgħidlek fil-Vanġeli li x-xitan daħal f'Ġuda. Taf minn fejn daħal l-ewwel? Minn hawn. Illum għandi good news għalikom għaliex Ġesu fdina mis-saħta anka li x-xitan jipprova jġib fuq rasek fuq moħħok ħsibietek. Għalhekk għax kollox fil-Bibja jsir biskop, għalhekk Ġesu ġie mlibbes kuruna ta' xewk biex jifdilek moħħok u ħsibietek. ħafna minna meta naħsbu f'Mart, naħsbu fuq Mart viruses, uġieħ, muskoli, organi, ftit in-nies jaħsbu meta nsemmi fuq Mart, jaħsbu Mart għaw mentali. Għax inti tista' minn barra tidher perfett b'saħħtek imma m'intix qiegħed sewa fuq. Jekk ma tkunx hawnhekk fuq hawn sew, xejn ma jkollok sew f'ħajtek. Tista' tkun tħobb il-mulejt, u xorta ma tkunx sew. Ovvjament hemm ħafna ċirkustanzi għaliex u kif aħna l-ħajja tagħna tista' tiġi ħajġekkjata minn ħsibiet. Number one għandek l-għadu, demonju jfessfislek ħsibiet. Għaw min it-trobbija tiegħu ikollu trobbija missieru u jommu jew it-tnejn, jew tzijiet jew qraba, jgħidulek kliem li dan il-kliem iżir fik żerrija għaw li lilek isir joppressak. Il-moment li dik il-kelma ġiet miżruha fik, inti issa biddillek id-DNA spiritwali ta' ħajtek.
biddillek id-destin u l-futur ta' ħajtek. Ħsibijiet. L-Iskrittura titkellem ħafna kif aħna irridu nipproteġu l-ħsibijiet. Infatti, anka meta nara nies jinħelsu mix-xetan, jiġu oppressati minn kliem li semaw jew ix-xetan għallhom, ħanejlek ġeneralment ma jkunx ix-xetan waħdu, ġeneralment jinqeda bil-nies ix-xetan. Bħalma Alla jinqeda bil-poplu tiegħu u aħna nitkellmu kliem ta' ħajja. Ix-xetan jinqeda bi-kliem li jkissrek u jitfa' saħta fuqek. Qed tifhmu? Għalhekk il-kliem tant huwa potenti quddiem Alla. Tant il-Bibja titkellem ħafna fuq l-importanza toqgħod attent x'tajt. Però mhux biss ġwan f'Mark 4 Ġesu jitkellem u bosta postijiet oħra li toqgħod attent x'tisma'. Toqgħod attent x'tisma'. Għaliex dak li tisma' hija żerrija u dik iż-żerrija għandha destin. Għandha destin dik iż-żerrija biex tagħmel il-frott. Qed tifhmu xi ħaġa se saħwa. Amen. Fil-ktieb ta' Filippin, morru ftit malajra minn hekk, Pawlu jitkellem fuq xiex għandna naħsbu. Jiġifieri li inti x'taħseb jew x'timmedita fuqu jew x'tiffoka fuqu huwa għażla f'idejk, jiġifieri jiena u inti għandna l-kontroll x'naħsbu. Jiena u inti għandna kontroll f'idejna fuq xiex jiena naħseb. Fuq xiex jiena naħseb. Anka l-bniedem li jiġi makkas biża għaliex dik il-biża aksitu għax bdiet minn ħsieb. Bdiet minn ħsieb. Filippin kapitlu 4 vers 8 skrittura li bosta minnkom tafuha sew, Pawlu jgħid dan il-kliem. Philippians 4:8. Mill-bqija l-aħwa f'dan għandkom taħsbu. Jiġifieri fidejkom fuq x'tażlu li taħsbu fuqu. Jiġifieri jiena u inti irridu nitgħallmu nikkontrolla x'naħseb. Qed tifhmuha? Mill-bqija l-aħwa f'dan għandkom taħsbu. F'kull ma huwa veru. Dak li huwa veritier. Whatever is true. Whatever is true. Tittaħseb fuq dak li huwa vera. F'kull ma huwa xieraq. F'kull ma huwa ġust. F'kull ma huwa safi. F'kull ma jiġbed l-imħabba. F'kull ma jisħoqlu l-ġieħ u f'kull ma hu ta' virtu, f'kull ma ħaqqu tifħir, f'dan kollu għandkom taħsbu. Mela għal darba oħra nerġa' ngħidha t-tielet darba, jiena u inti fil-kontroll u responsabbli fuq xiex jiena naħseb, fuq x'jiena nimmedita. Sa l-Skrittura tgħidilna, jekk inti taqbad pereżempju il-ktieb ta' Ġoswe, tgħidlek din il-kelma, Ġoswe kapitlu 1 minn vers 7 sa 9, tgħidlek din il-kelma medita lejl u nar, ġifieri jaqbad il-kelma talla u waħseb fil-kelma talla. Ħalli ħsibijietek awtomatikament isiru ħsibijiet Alla. Imma dak jirrikjedi ħafna xogħol. Ħafna xogħol jiġifieri mhux ħajsir awtomatiku, mhux qed ngħidlek xi ħaġa diffiċli. Jiġifieri jirrikjedi effort speċifiku minnek. Qed tifhmu? Ġifieri inti moħħok mhux ħajġi mġeddet awtomatikament għax tiġi l-fellowship. Tajnek li tiġi l-fellowship. Imma inti tagħmel għażla kuljum bħalma tagħmel id-dieta tiegħek. Inti mhux kull kelli tara tmur tibilgħu, nispera. Inti għal ħafna minnkom u l-speċjalment li intom parti minn din il-Knisja, għaliex għandkom pastor li huwa very health conscious, intom ta' spiss nitkellem jiena fuq kull sew, għamel eżerċizzju. I am very health conscious. Għatifun, ħafna pastors li ma jitkellmux fuq daw, ġeneralment, ma tarax ċertu affarijiet. Imma tisimgħu minni li toqgħodu attenti x'tiklu x'tevitaw ħalli intom anke mill-lat fiżiku, Alla jippreferi jkollok ġismek b'saħħtek ħajsta jużak iktar sewwa.
Għax jekk inti jagħmlok ġismek mimli mark li inti tista' tevita hemm mark li ma tistax fis-sens mhux it-tort tiegħek, imma hemm ċertu mark li huwa jiġi minna fuqna minħabba t-tortana. Wieħed minnhom huwa meta jekk inti tpejjeb, jekk inti tieħu drogi, jekk inti tikoll il-junk food, jekk inti kollha tista' tevitah. Sewwa, imma l-istess ukoll il-ħsieb. Inti mhux kull ħsieb li jiġi inti taċċettah, trid tagħmel għażla konxja xi ħsibiet tħalli jibbernu f'moħħok. U l-aħjar ħsibiet huwa l-ħsibiet talla. U l-ħsibiet talla huma l-kelma talla. Qed taqbdu xi ħaġa? Amen aqwa? Halleluja. Isma' għada interessanti għaliex ix-xitan bħal Alla ma jinbidilx. Kontu tafu li Alla ma jinbidilx? Ma għaż ix-xitan ta' ma jinbidel. Meta x-xitan ġie kontra Alla, min fejn ġieħ il-ħsieb li għajdi ħada kontra Alla. Meta x-xitan uża lill-Adam u Eva bħala l-ewwel u li Alla x'għamilhom? Poġġielhom ħsieb. Meta x-xitan ġie kontra Ġesu, it-tentazzjonijiet ta' Ġesu li Ġesu faċċja, x'poġġielu l-ewwel ix-xitan lil Ġesu? Ħsibijiet. U għalhekk lili u lilek biex jibilek l-ewwel ma ħajprova jagħmel ħajuża ħsibijiet. Ikbu daw il-prinċipji li ħanejdilkom issa simgħu. Mela, qgħod attent x'tara u qgħod attent x'tisma'. Il-ħsibijiet, isimgħuni, speċjalment naf li l-irġiel, jiena nista' Italija ma' ħafna l-irġiel kollha jaqblu miegħi li nitkellem magħhom, aħna għandna immaġinazzjoni fertili. We think in pictures. Hawn nisa li jaħdmu, hawn nisa taħdmu, then you are a man. Kemm hawn minnkom irġiel taħsbu stampi. You think with pictures. Dak mintom xed temnu, qed tibgħu tolli idejkom mela you are women. Change. Issa, jista' jkun lin-nisa wkoll jaħsbu bl-istampi, imma jiena naf li l-irġiel żgur huma viżwali ħafna iktar. Taqblu? Li aħna viżwali ħafna? Sewwa? Ħantikom eżempju żgħir, ta' permettuli, ħana minn Rabbit Trail. Mara tinġibet lej raġel bla ġir. Raġel jinġibet mara b'ġisem. First impression, mhux qed ngħidlek li m'hemmx eċċezzjonijiet. Ftit li xejn, issa naf li hawn eċċezzjonijiet fil-ħajja, imma ftit li xejn tisma' nisa jgħid il-lustra ġisem għandu. Nifhem. Il-biċċa kbira hi l-irġiel li tisma' sew fid-dinja u anke attentati fil-Knisja. Wow, x'wara dik. Naf li hawn nisa li hekk għandu jkun, jekk jarġak jogħġbok għandu jogħġbok, that's good, nice. Tajjeb. Imma il-maġġoranza hija li r-raġel huwa viżwali u jinġibet l-ewwel b'dak li jara. Qed tifhmu? Int ma kontux tafu di? Kemm minnkom ma kontux tafu għadi? Ma kontux tafu għalli l-irġiel iktar li l-ewwel ma jinġibet huwa b'dak jista' jara xi ħaġa sabiħa mbagħad kif ikellimha dibbedu 7 il-bot ta' ġifieri. Ma jfissirx li għax kollox sewwa tidher sabiħa minn barra sewwa. Imma l-ewwel ma jinġibet huwa b'dak li jara raġel. Sewwa. In-nisa mhux għax ma jinġibdux b'dak li jaraw, imma n-nisa ġeneralment għalhekk ġieli naraw n-nisa pereżempju ejja nitkellmu realtà. Sewwa ħadd ma ħajskandalizza ruħu. Xi kultant inti tara mara tal-ġen u tgħid dik x'qiegħda tagħmel ma' dak il-biċċa ħabba gozz. Għaliex? Għaliex in-nisa mhumiex b'mod ġenerali, eċċezzjonijiet jeżistu f'kollox. Mhumiex l-ewwel ħaġa li huma inklinati jinġibdu b'dak li jaraw, in-nisa huwa bil-tmellis, bil-kliem, hello, sewwa. Sora, issa tnejn għandhom jagħmlu dak li għandhom jagħtu li imma ġeneralment aħna kollha kemm aħna ta' ma l-irġiel iktar. We think in pictures. Isimgħu għadi. Tiġa żgħid darba oħra u xi ħadd għandu tieni għadha naċċali, ġa please. Meta raġel u mara l-istess
jibda jaħseb fuq ċertu ħsibiet, għalhekk titqgħod attent x'taħseb. Għax dak li inti taħseb fuq jsir stampa. Moħħkom hawn. Once li tagħmilha stampa, kollox tibda tara mill-istampa li qed taħseb. Issa jiena biex nitkellem fuq jekk hux raġel għax miġbed mara jew mara jew raġel, hemm f'kollox ħsibijiet, argumenti, perċessjonijiet. Meta jiena reċenti qedtilkom kellimkom fuq perceptions. Perceptions. Tifhmu xi tfisser perception? Jiġifieri hemm saying jgħid what you see is what you get. In Christianity, what you see is not what you get. As a matter of fact, don't do nothing based upon what you see, because you're not seeing the true picture. That's why perception is a big weapon. Ħantikom eżempju. Jiena Adam, Eva bħalissa Adawnek qudiem. So, jiena Adam, u l-għadu ġi jittantani bi frotta. Okay? Frotta, ma nafux kienet banana, jew dullija, jew tuffiħa. Nafu li hija frotta. Sawa? Mela, ismawni, sakemm id-demonju ittanta lil-leva u lili b'din il-frotta, ma kellix l-ebda perception, imma poġġi l-ħsieb. U lili instigatni, ġabit li kurzjità, u issa bdejt nara dik il-frotta b'dak il-ħsieb għall-demonju. Issa dik il-frotta f'daqqa waħda fejn miljuni ta' frott, f'daqqa waħda din il-frotta hija sabiħa, din il-frotta ħa tagħmilni iktar bravu, għax ħansir naf kollox bħal Alla qallu. U ħansir bħal Alla bħal kollox. F'daqqa waħda din il-frotta qatt ma kienet ixju, il-mument li x-xitan daħħal li ħsieb fuqha, il-perċessjoni ta' din il-frotta nbidlet totali. That's it. Mela what I saw is not everything that there was to be seen. Dak li kontet nara mhux dak kollu li kien hemm bżonn nara, kien hemm affarijiet li ma kontx għadni qed narahom sakemm ħsieb daħal f'moħħi. U l-ħsieb biddilli kif nara l-frotta. Ħanitom jekk ma taqbilx miegħi għalissa għandek dritt, għax jiena daw l-affarijiet mhux kollha kont nafhom l-għada li sir Kristjan u laqqas wara sena, inni 30 sena fil-mulej bil-grazzja tal-Alla jien. Imma tallimt mhux kull ma tara huwa dak li taħseb li hu. Għalhekk inti għaliex taħseb il-mulej jgħid itolbu għad-discerniment. Ta' xi tfisser discerniment biex inti tkun kapaċi tara l-affarijiet kif vera huma, mhux kif taħseb li huma. Għaliex taħseb il-Bibja tgħidlek, issa narawhom dawn l-Iskritturi, li x-xitan għamal moħħ ta' dawk li ma jemnux il-Vanġelu biex ma jarawx il-verità tal-Vanġelu li tista' salvahom. Għaliex? Għax bniedem għamil ix-xitan għamih, qed jara l-Vanġel jekkux fuq film, jekkux fuq programm ta' ħabbejtek, jekkux fuq Bibja, inti tgħidlu l-Vanġelu. Imma peress li għandu n-nuċċali, qed jarah differenti mill-li tara int. Għalhekk titlob mulej għatin il-grazzja ftaħ li għajnejja. Għax bħalma jiena tkellem ġewwa l-Pulja, il-ġimgħa għadda, għaddiet. Il-verità hija Kristu. Il-verità hija l-kelma ta' Kristu. Allura hekk il-verità hija Kristu u il-verità hija l-kelma ta' Kristu, barra minn Kristu, barra mill-kelma mhix verità. Ma nafx hekk taqblu għadej dan. Din hija ħafna iktar serja mill ħafna realizzaw. Jekk Kristu huwa il-verità. Jekk il-kelma tal-Alla hija il-verità, mhux just parti verità, il-verità. Mela kwalinkwa ħaġa oħra f'ħajti ta' din id-dinja barra minn Kristu u mill-kelma ta' Kristu mhix il-verità, hija forsi mawġa, verità mawġa, jew nofs verità, ma nofs verità xorta tibqa' kidba.
كل ما يريد يعمل الديمونيو بيش يزفياك يرى انت ترى بيتشا فيرتا، ترى نفس فيرتا. يا كنتي اسمعوا، يا كنتي ترى بيتشا من الفيرتا يو نفس الفيرتا تفسر لي انت مقرق مش الاسود تيدلو ابيض تا يو الابيض تيدلو اسودك مش مقرق دك بلالو. يعني الابيض يو لوف وايت نبدا نيدلو ابيض، البيج نبدا نحسبه ابيض. السيميلي يفيتشينا اما مش ابيض. ملا اسمع، خسبيات كل خاطئ هذا ورايا، خسبيات يصيروا جبيات images جبيات محكم معه يصيروا تفهمين، تبدا تمنوا انت. هنا نبدا نمنوا، انت تبدا تمن عش داك اللي انت سمعت جي مزروخ وصار خسيب، داك الخسيب انت تبدا تمادي او تحسب فوقه وصار ريالتا تياك، صار ريالتا تياك، صار اسا بارتي متومين تياك. وانس اللي صار بارتي متومين تياك صار بارتي من حياتك، صارت الريالتا الفيريتا تياك. و دا الوقت يا كنتي ما تندناش داك الخسيب انتي السيرو you become what you think. You become what you think. السكتورة تقول في كتابة البروفيربي as a man thinks so is he. بحال ما البنيدم يحسب كيف البنيدم يحسب اكو. Today you and I, we are what I think. But what I think started somewhere. داك اللي اللومين نحسب فوق نفسي شمكن بدا كليم circostanze esperienzi صاروا خسبيت في مخي. من فلوك ينا عرفت لي مميش فيريتيريس كون كريستيو كليم كريستو وعملتهم السا الريالتا تياي دي حتبدا تنفلونسا لي كيف ينا نرى كلش بحال داك النوتشالي. اما النوتشالي هو الريالتا تياي ما يفسرش النوتشالي على الفيريتا. عليك السكتورة تعلمنا اقعد اتند شتحسب، اقعد اتند شيجي مزروخ في قلبك وفي مخك عليش حتجيش فوقه وحتعيشوا وحتصيروا. You will become what you think. في الكتاب تاع تاني كورنثين ده سكتوري اللي سبوس خافنا منكم تفهم بلامن مروا معي. تاني كورنثين كابيتلو 10 ادين تحسبوا او شحال تحسب تحسبوا فوق داك الاثنين دو ده المساج حيفتوالك الكومبلمنت حياتك. يو حتزاح بش يينك يوم كلا حتنيوراخ بش كومبليتيري. كابيتلو 10 فيرس ملا باولو يتكلم من فيرس 4 سمعوها. الارمي تاعنا دي سكتورة اللي خافنا منها نفوها. الارمي تاعنا على الجليد موش الدنيا كل خاطي يد هنا يد في جليده. ايت لك هذاك انت يد في جليده. فين هذه الجليده؟ إذا عندهم القوة طلع باش يتجرفوا الفورتيتسي. فين هم دول الفورتيتسي؟ جيلي رايتو فورتيتسا؟
ġerti fortizza? Taslima, fortizza, il-rikaz li naħa ta' Bormla, Isla, Kottonera, Mimlin, ħafna fortizza. Fortizza huwa ħitan kbar, ħoxnin, u jimbnew ġebla. Tneħħi ġebla faċli, tneħħi fortizza mhux faċli. Ara kemm għamilt żmien tħalli ħsibiet jimbnew wieħed wara l-ieħor sakemm sar fortizza. Iżda għandhom il-qawwa ta' Alla biex iġarfu l-fortizzi. Aħna kulħadd jgħid jien. Mela inti trid tagħmel xi ħaġa fuqha. Għid il-dak taħdek, inti trid tagħmel xi ħaġa fuqha. Tox tistenna l-ħadd ieħor iġarraf fil-fortizza tiegħek. Inti trid tagħmel xi ħaġa fuqha, jien irid nagħmel xi ħaġa fuqha. Ħsibijiet li l-għadu poġġi li f'ħajti, f'moħħi, ħsibijieti, jista' jkun l-għadu dirett. Imma fl-esperjenza tiegħi qatt ma jkun l-għadu dirett, l-għadu juża xi ħadd ieħor biex poġġilek dawn il-ħsibijiet. Sewwa? Mhux bil-forsi ikunu b'intenzjoni malinja. Mhux bil-forsi ikunu b'intenzjoni magħmula b'intenzjoni malinja, tifhmu ġifieri? Kull ma jridu jkunu il-kontrarju ta' x'Alla jgħid. Kemm nixtieqkom taqbdu għadi aħwa? Mhux inti jista' jkollok nies li jgħidulek kliem f'ħajtek mhux bil-forsa x'joboduk, mhux għax bil-forsa jridu jkusruk. Anzi, ħafna mill-ħsibijiet jiġu rrepjati f'pakkett well-meaning. Imma kontra il-verità li Pawlu għadek kif qallek immedita fuqha. X'għandek timmedita aħseb fuq xiex dak li huwa veru, dak li huwa verità. Qed ngħidilkom messaġġ li suppost ikun faċli, però mhux faċli. Għax jiena u inti prodott ta' dak li naħsbu. Jiena u inti prodott ta' dak li naħsbu. Jiena u inti prodott ta' ħsibijiet li ġew miżruha f'qalbna u f'moħħna permezz ta' kliem li smajna, ġbijat li rajna, esperjenzi li għaddejna minnhom, li daw l-istampi u ġbijat saru realtà għalija u għalhekk diffiċli nbiddillek fehmtek. Sakemm ma inti tagħmilx effort speċifiku tgħid mulej għejni biex nġarraf dawn il-fortizzi u nibda nirreplacjhom b'ħitan mibnija fuq il-verità ta' Kristu. Għax hekk jgħidilna Pawlu u mela aħna nwaqqgħu kull raġunament. Fejn ir-raġun minn fejn jiġi? Raġun. Reason. U kull gburija li tqum kontra l-għarfien ta' Alla. U njassru, nġibu fix-xej, kull xiex, kull ħsieb. Il-ħsieb. Njassru, niddixxiplinaw kull ħsieb. Kif? Mhix unux li noqgħod ngħid I rebuke you devil, I rebuke you devil da. No, qalbi tiegħi. Hemm xi ħaġa, ovvjament you do rebuke the devil, ċanfar ix-xitan jekk ix-xitan qed jagħmilek xi ħaġa ovvja mela le. Ma meta jiġi għal-ħsibijiet, għajna mill-mod inti għad nħarsu lej ħajt, dar, ħajja. Aħna djar, aħna bil-Bibja tgħidna, Ġesu jgħidilna li aħna ħajjitna bħal djar. Inti bnejt ħajtek, ta' inti għandna ħajja bnejnija. Mimli esperjenzi, ħsibijiet, talim, twemmin, immaġinazzjonijiet, twemmin. Biex jiena del ħajja ma nistax nġarrafa, jekk ċuppum. Marrit nibda naqla ġebla, unpoġġi ġebla tal-kif tal-verità. Naqla b'ġebla oħra, unpoġġi ġebla tal-verità oħra.
sakemm din il-ħajja tiġi skont Romani 12 vers 2 irrinovata, imġedda. Isimgħuni aħwa. Għalikom ġewwud minnkom ħajkun naqra xokk meta titwilet minn ġdid inti li jitwilet minn ġdid huwa l-ispirtu tiegħek moħħok l-istess jibqa'. Għalhekk din il-battalja issa. Ħsibijiet ma jinbidlu lekx. Jekk inti kont taħseb ta' mażetta, issa sirt Kristjan mażetta. Dak l-Iskrittura tgħidlu Kristjan salvat bil-grazzja jaħsibha ta' mażetta għax ħatu baby u matur. Imma jekk hu jew hi jażlu li kuljum jagħmlu passi biex moħħ jiġi mġedded din il-kelma talla tibda l-maturità. Moħħkom waħwa. This is powerful. You need to see this, not just hear it, you need to see it. Meta jiena u inti, mela jiena ħafna minnkom tafu li jiena aħna tlieta f'wieħed. Aħna spiritu kulħadd jgħidha, jiena spiritu għandi ruħ u ngħix ġo ġisem. L-ispiritu tiegħi huwa dak li jgħidulu n-numa. Il-ruħ tiegħi, l-emozzjonijiet, l-immaġinazzjonijiet, il-ħsibijiet, dawk jgħidu s-suke. It-tielet il-ġisem huwa sumo. Għalhekk jgħidulhom sumo wrestlers għax għandhom sumo kbir. Dik ċajta, ma nafx hekk vera għaliex jgħidulhom hekk, imma kombinazzjoni sumo jgħidulu ver. Mhux għalhekk jgħidulhom sumo wrestlers. Mura ġilidlu. I've been sumoed down. Anyway, grande sumo. Alleluja. Anyway. Mela jiena u inti, jien spirtu, kulħadd jgħid jien spirtu. Mhux għandi spirtu, jien spirtu. Għandi ruħ, jiġifieri dik ir-ruħ hija l-immaġinazzjoni tiegħi, l-ħsibijiet tiegħi kif nirraġuna dik ir-ruħ. Mbagħad għandek il-ġisem. Moħħkom hawn, this is powerful, din lini għenitni ħafna. Meta titwieled minn ġdid inti fi Kristu, ssir vera ta' Kristu, minn hawn mela tlieta intkom, it-tlieta li jiena konna mal-art. Kif titwieled minn ġdid inti? Irxixtajtu ma' Kristu Ġesu u qegħdin bil-qeda miegħu fl-ola ta' smewwiet. L-ispirtu. Ruħek fejna. Għad hemmhekk. Kif ħan inkabru għad ir-ruħ? Immedita fuq il-kelma talla, aġixxi fuq il-kelma talla, biddel il-ħsibijiet tad-dinja u ebda bdilhom bil-ħsibijiet tas-saltna u ruħek tibda tikber. Għalhekk għandek Kristjani li ġenwinament iħobbu l-Kristu imma għadhom karnali. Karnali kif ma tfisser, mhux għax jieħdu biss jiklu l-karne u huma carnivores, sewwa. Karnali tfisser li għadhom għalkemm iħobbu l-Ġesu għax spiritu tagħhom twieled mill-ġdid, imma għadhom immatura għax għadhom inħallu il-ġisem, l-emozzjonijiet, il-ħsibijiet tagħhom li għadhom mhumiex imġedda jikkontrollawhom. Allura jiena u inti meta nisbaljaw, nibda tgħid li fis-salvazzjoni, tgħid Alla ma jħobbniex għadu jħobbok għax inti salvat bil-grazza biss. Sewwa, imma x'ġara għalek. Peress li inti għadek m'intix matur biżejjed, m'intix imġeddet ħsibietek huwa l-immaġinazzjoni tiegħek u kif taħseb u kif tirraġuna, dak jirrikjedi proċess. Dak kemm ħatikber malajr jiddependi minnek. Għalhekk għandek Kristjani li jkunu ilhom 20 sena fil-mulej u għadhom babies, u mbagħad għandek nies pereżempju jkunu 3 snin fil-mulej u tarhom ġganti. X'ġara x'inhi d-differenza? Għaliex wieħed kien għażin, jew waħda kienet għażina u ma ġeddiċ femita jew ma ġeddiċ femtu, u l-uħor tant investi, tant beda jpoġġi dik il-kelma iwettaqa l-immatura. Immatura malajr. Xorta jirrekjedi ċertu żmien biex hemm ċertu maturieti li tikisibhom bil-żmien. Qed tifhmu aħwa? Halleluja. Grazzi Ġesu, qed tieħdu pjaċir din il-kelma si saħwa. Jien qed nieħu pjaċir nagħti glorja lil Alla. Amen, halleluja. Fit-tieni Timotju kapitlu 1 vers 7, ħanaqra ngħidilkom bil-Ingliż għax bil-Malti tgħid disċiplina. Imma tgħidlek God has not given us a spirit of fear, but He's given us a spirit of love, power and sound mind. Bil-Malti ma taġobniex kif jaqilbu
kull rispett lehom l-għaqda biblika xejdulhom disċiplina. Mhux disċiplina, orrajt aħna disċipli u rridu nkunu disċiplinati. Imma Alla tak moħħ ġdid fi Kristu. Imma inti tikber fih dak. Għanta f'mom, ġifieri Alla jrid jifdik spiritualment, jrid jifdik fir-ruħ u jrid jifdik fil-ġisem. Amen, jrid jagħmlek komplut. Amen, halleluja. Għalhekk li ġieli, anzi mhux ġieli, ta' spiss insemmu aħna l-gossip. Mhux id-dinja biss tħobb il-gossip, anke l-Kristjani sfortunatament iħobbu l-gossip. U ħafna l-Kristjani taf kif differenza taf kif jagħmlu għall-Kristjani u kif jagħmlu għad-dinja. Għal d-dinja jgħidlek straightforward. Il-Kristjani jgħidlek isma' ħanejlek xi ħaġa, ma mhux għax irrid ngħid ta'. Mhux għax irrid ngħid kontra dak u kontra, ma ħanejdlek ara d-biss ħanejdlek u jkun għalek kollox. Għalhekk il-gossip huwa mortali. Għax il-gossip issa, once li gossip jgħid fuq persuna, biddillek ix-xbija ta' dik il-persuna, dik il-frotta ma dekx dara l-istess. That's it. That's it. That's it. Ma dekx dara l-istess. Għax żralek żerrija qed jikkondizjonalek kif tara dik il-persuna u inti mingħajr ma taf, le, I love my brother, oh, I love my sister, oh, I love my brother. Għadek ma tafx li iż-żerrija qiegħda fik u xi darba ħadd imbed. 100%. Qed tifhmu eżaż aħwa? Għalhekk evitaw it-qasqis bħal mettilkom xi ġimgħa tgħid li tilu. Min qasqas mhux hu biss qed jagħmel idub, imma anke min jisimgħu. Il-gossip mhux biss min jgħid ċertu affarijiet, imma anke min joqgħod jisimgħu qed jipparteċipa f'dak id-dnub. Amen? Ħafna mill-aħwa, ħafna mill-Kristjani isiru carriers. Tifhmuni carriers? Hawn min ikollu marda, jkun ikollu virus u jibda dal-virus jibda iweġġaw. Imma min jaqbdu virus u ma jagħmlu xejn, imma huwa carrier ta' dak il-virus. Qod attent, għaliex l-għadu juża viruses ta' kliem li ġew miżruha fik li għadha pidada ħajfaqsu. Għalhekk Ġesu jgħidlek qod attent x'tisma' ħasra. Qod attent għax kull kelma li ħad tisma' ħajsir fik ħsieb. U dak il-ħsieb ħajsir fik image. Dak l-image ħajsir fik twemmin u għans li jemmintu sar parti minnek u għadibda taġġiexi fuq. U ħajkondizjonalek il-komplement ta' ħajtek. Amen? Halleluja. Mela, fil-ktib ta' Mark, kapitlu 12, isimgħu di. Di ta' fuq wkoll. Mark 12. Ejlu Spiritu Santu kompli għallimni. Halleluja. Vers 30. Vers 30. Da Ġesu qed jitkellem fej qal lil dawk ta' madwar daw jisimgħu. Dan huwa l-ewwel kmandament. Int għandek tħobb il-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollu u biex b'moħħok kollu. Taf ħafna Kristjani taf kejdu, le jiena qalbi tal-mulej. Tajjeb, imma anke moħħok irid. Mhux qalbek biss, anke moħħok. Ħafna bid-drabi, mhux ħafna bid-drabi, inti tista' tkun ġenwinament tħobb il-mulej minn qalbek, imma moħħok għand qed tħalli ħsibiet ibernu li iniktu lill-mulej li għammar fik. Iniktu l-Ispiritu Santu. Għalhekk inti bħala nerġa' ngħidilkom, proteġi widnejk x'tisma', proteġi għajnejk x'tara, proteġi lilek nifsek ma' min tagħmilha. Tħalli l-ħadd ibid fik. Li ħajsiru dan iż-żerrija ħajsir fik harvest sħsat ta' taħsir għalik. The good news, Hebrews 8, morru hemmhekk, Lut 8. Hebrews 8. Isma'w kemm sabiħa di. Fil-patt il-ġdid, by the way dik kienet l-ewwel kmandament li inti għandek tħobb il-Alla b'qalbek kollha, b'saħħtek kollha u b'ħsibietek kollha. The good news għal dawk kollha li intom
Il-Kristu għetlu Iva Muleja jaf ħajti, salvani, kun is-sit tiegħi, kun is-salvatur tiegħi. There's good news that happened to you. Ara xejn il-Scrittura. Vers 10. Dan il-patt li jiena qatt nagħmel mad-dar ta' Iżrael. Wara dawk il-jiem jgħid il-mulejn, qiegħed il-liġijiet tiegħi f'moħħhom. F'qalbhom niktibhom jien inkun Alla tagħhom u huma jkunu l-poplu tiegħi. Mor ktib ta' Kolossin kapitlu 3. Kolossin 3. Nies li inti mhix ħaġa sabiħa meta tisma' Kristjani għamlu suicidio. Riċenti mhux ħanejdilkom min, imma persuna li kienet tiġi River of Love. Il-mulej biddilla ħajta. Nirringrazzja lil Alla li Alla ħenna għal din il-persuna. Assabuha magħlaqa. U ħal-sita, fl-aħħar minuta, qabel ma marret fl-abbissita l-infern. X'inti m'għandekx dritt toqtol ruħek bidek. Tnejlek minn xiex bdiet? Minn ħsibijiet. Minn ħsibijiet. U believe it or not, mhix xi ħaġa sabiħa. Meta inti jinnaf ikollok business, tmur bankrupt. Meta inti jkollok familja, titkissirlek. Meta inti għandek jinnaf mart. ħafna minn nies jaqtaw qalbhom. Ix-xitan jaqtalhom qalbhom. Għalkemm il-mediċina u x-xjenza tgħin f'ċertu affarijiet, però fl-esperjenza tiegħi mhux l-ewwel darba u ngħidilkom bis-serjetà, isimgħuni aħwa, qed ngħidilkom bil-verità, ħafna tobba speċjalment u nies li jaħdmu fil-mediċina għaw nistalla ningrasalalla u għandna nistalla li huma jaħdmu fil-mediċina l-isptar hawnhekk li jiġi River of Love u nafu kif jitkellmu mal-pazjenti. Imma b'mod ġenerali taf kif meta jkollhom xi marda jabdu jgħidulhom ċuppum. Baqalek ġimgħatej ħajja ħi. Għandek marda da, għandek dik il-marda kera u jtuhom atanobis u jaqtawhom kif jgħidu bil-Malti jaqtawhom minn ġewwa. U sakemm imutu tiġi qatlu. Għax hemm ignoranza fil-area in the medical field in this area tal-bliħ, hekk jaqtalhom ċupp. Mamma mia, kun sensitiv dik il-persuna. Number one, inti m'intix Alla m'għandek l-ebda dritt tgħidilhom meta ħajmutu. Għax nies li qalulhom li ħajmutu 10 snin naf bihom turrun. Imma inti anke jibqgħu mħajjin, il-fatt li inti tilhom dik il-kelma u kif qedtilhom, tilthom ġibtu f'depressjoni. Ġennintom, għalhekk dik, ġennintu dik il-persuna, Di stejjer ħafna smajt bihom, Min xiex, mhux mill-marda mietu, bid-depression, jew suicide, qabel ma l-marda killethom. Kemm irridu noqogħdu attenti aħwak biex nipproteġu qalbna żiż aħwajja. Ħantikom daw l-erba' passi. Iktbuhom. Meta l-mulej sejjaħlek aħwa, Alla ma jsejjaħlekx għax kif inti u għax min inti. Hemm bosta stejja fi-Skrittura, jekk ħanaqbad waħda pereżempju minnhom ta' Gideon fi ktieb tal-Imħalfin kapitlu 6. Fejn meta l-anġu tal-mulej ġie fuq Gideon, qallu bniedem talla, bniedem ta' valur kbir u ta' stima kbira. Dak qallu, Ingli, li għedgħallem. Qallu jina l-inqas wieħed mill-tribujiet tiegħi. Ħadd ma jafni, m'għandi skola. Ħadd ma jaħseb li jiena dak li qed taħseb inti. Imma Alla taħ kliem biex jollih. Flok biex ikissru. Id-dinja dejjem tgħidlek jew dak li tara,
jew dak li tixtieq tara fik biex tkissrek iktar. Alla dejjem jgħidlek kliem biex ibiddillek l-identità tiegħek, il-ħsibijiet tiegħek u biex jollik u biex jitik il-qawwa u t-tama ta' destin u futur sabiħ fi Kristu. Għalhekk jiena u inti irridu nagħmlu għażla x'ħan nisma', x'ħan nagħti attenzjoni, irrid nagħti attenzjoni dak li Alla jgħid fuqi, mhux dak li tgħid id-dinja fuqi. Alla qatt ma jgħid, isma' tgħidilkom xi ħaġa ħwa. Jiena bħala pastor u anke bħala Kristjan. Imma ġieli l-mulej jurini affarijiet fuq aħwa, qatt ma qalli xi ħaġa biex inkisser il-ġħad. Qatt ma nisma' lil-mulej murejlu hekk il dak ħadaqtalu qalbu. Murejdilek il dik ħalli taqtala żarda. Issa mhux qed ngħidlek li m'hemmx dixxilpina, manka fid-dixxilpina Alla jagħtik il-kuraġġ. Mhux jaqtalek qalbek. Għalhekk meta jiena u inti noqogħdu attenti kif ngħidu ċertu affarijiet ċertu aħwa, għax tista' taqtalhom qalbhom. U dak ma jkunx ix-xogħol tal-missier, dak ikun ix-xogħol tad-demonju. Jista' jiżbalja bniedem 100%. Imma qgħod attent kif tiddeliverjah dak il-messaġġ. Sewwa, għaliex jiena u inti rridu nibnu lil xulxin, mhux naqtaw qalb lil xulxin. Amen, aħwa? Halleluja. Daw l-4 punti jisimgħuhom sewwa. Number 1. Millum il-qoddim, jekk qatt ma smajt messaġġ bħal da, illum li smajt, ibda għażel konxjament irrid noqgħod attent x'nisma', x'mużika x'nisma', lil min inħalli kellimni f'ħajti. Speak into my life. Ja, xi kultant tipproteġilek nifsek anka minn tabib. Għax jgħidlek ċertu fajt ċop u jkissrek. Tifhem? X'jgħidlek mela inti tittamel għażla. Jiena ħanaċċetta f'ħajti kliem li jibnini u jsaħħaħni u kliem ta' ħajja. Dak ma jfissirx li jekk il-pastor jew ħija oħti bimħabba tgħid l-isma' brother u attent hemmhekk għax qed tiżbalja, isma' dik terġax tagħmilha. Dik orrajt, imma bimħabba biex tibni. Sewwa u correction hija tajba, speċjalment meta xi ħadd qed jgħidlek isma' tngħidlek għal ġid tiegħek wara fl-aħħar u fl-aħħar mill-aħħar għamel li trid, imma ħanejlek. Sewwa jiena ħanejlek issa mbagħad fl-aħħar mill-aħħar għamel int. Sewwa imma ħanejlek. Sewwa Ġessu lill-knejjes seba' knejjes kważi l-biċċa kbira minnhom iċanfarhom. Imma l-ewwel jibda b'kelma ta' kuraġġ. Ġilina tajtu? L-ewwel jgħidilhom kemm jiena kontent bik, bek, qed tagħmelek imma isma' ħanejlek. Għandi xi ħaġa kontra tiegħek, ħanejdilek ukoll. Issa, tajjeb li aħna ngħidu kliem ta' kuraġġ u kliem ta' ħajja lil xulxin. Imma din just spunt apparti. Xi kultant ikun waħwa u din esperjenza kemm inni Kristjan. Li jgħidu l-peċi jisimgħu kliem ta' kuraġġ u hekk għandu jkun. Però mbagħad meta tgħidilhom kliem biex isma' qgħod attent sister tgħidixek, brother tgħidlek, qgħod attent kif jifriżaw. Le jiena u inti rridu nkunu onesti, sinċiri biżżejjed quddiem Alla, nħobbu lil Alla u nħobbu l-verità biżżejjed, isma' jekk hemm xi ħaġa ħażina, għidili wkoll. Għal dawk li jiena għall appoġġi li madwari li jitkellmu f'ħajti, jiena ngħidilhom tiġix toqgħod tgħidli biss kemm jiena bravu, kemm jiena anointed u jekk hemm xi ħaġa li tara ħażina, għidili tħabbix rasegli, no worries. Għidili, speċjalment meta naf li inti tħobbni u għandek tixtieq li ġid iktar iktar nismaħħa, issa anke jekk inti ma jkollokx xewqat tisbieħ għalija tal-miliet, whatever. Imma rrid inkun biżżejjed jiena raġel miegħi nifsi li rrid nisma' il-verità. Se jista' jkun għandek raġun u jista' jkun m'għandekx raġun. Jista' jkun għandek bżonn tneħħi għan-nuċċali u tibja lin-nuċċali kif qed tarani. U dawk l-affarijiet jiġru wkoll. All right? Anyway, mela number 1 kun ipproteġi moħħok milli toqgħod attent tisma' u x'tara u x'jitkellmu nies f'ħajtek. Bl-Ingliż jiena ktibt hawnhekk, be purposeful, jiġifieri jkollok skop, mhux xi ħaġa awtomatika, di tkun you have to be purposeful. Number 2. Meta tisma' xi ħaġa negattiva, is-Salmi 26 morru hemmhekk malajr, 26. Psalm 26 isma'w. Vers 1 u 2. Msomma ħanaqra vers 2 malajr. Ġarrabni mulej u arbilni iflili moħħi u qalbi.
Mela, number one għedlek jipproteġi lek nifsek u kun konxju ta' dak li jintet tagħmel kull jum. Ta' dak li tħalli jidħol f'qalbek u ħsibijiet kull jum. Number two, id-dilja ma' dawk il-ħsibijiet li lilek qed iwaqqgħu dawn qed ikissruk. Id-dilja magħhom mal-ewwel. Tħallihom x'jagħmlu xi ġimgħa jbernu ġo fik, men. Aw minnkom ilkom iġġorru ħsibijiet negattivi jkissrukom ilhom snin fikom. Illum kissru. Fisem id-dilja ma' dawk il-ħsibijiet negattivi. ħafna mid-drabi, believe it or not, di mhux ġas biex ngħidilkom kelma sabiħa ta' kuraġġ, ħafna mid-drabi l-affarijiet li inti qed taħseb laqas huma veritiera. Huma gidba. Min temment il-gidba. They're just a lie. Mela, id-dilja magħhom, kif jiġi ħsieb negattiv id-dilja miegħu. Jekk xi ħadd qalek xi ħaġa negattiva, id-dilja ma' dak il-ħsieb il-dak il-dik jew il-wol minnu, għidhom oj, tiġix tgħidli dan il-kliem li ma rridx inkun naf. Number one titlaqqal, itaqluk. Il-ferħ tas-salvazzjoni tiegħek itelfu ilek. Number three. Meta jkun hemm ħsibijiet ħżiena, ħsibijiet li jiġu biex jitaqluk u jkissruk, arafhom u ibdilhom irreplace'hom b'xi ħaġa bil-kontra xejn talla fuqek. Ħantik eżempju. Mela inti għandek ħsieb tqabbli t-tabib qallek isma' dil-marda ħadd qatt ma fiqta minnha u inti tkissrek. Mela tmur tara xtejt il-kelma fuqha. Le, jiena permezz tal-ġrieħi ta' Ġesu Kristu jiena ġejt infejqa. Grazzi mulej li xejn huwa impossibbli għalik. Kelma li nisma'ha ta' spiss. Xi ħadd qallek mhux ħajr nexxielek ta' ħadd qatt ma rnexxielu f'di. Le, il-mulej jgħidli li jiena permezz ta' Kristu niflaħ għal kollox. Dak li jiena npoġġi deħ fuq huwa mbierek ħajr nexxieli. Mela ssib xi ħaġa jirriplejsja bil-kelma talla dak in-negattiv li ġie miżruħ fik. Amen? Number four. Hawnhekk għandna bżonn daqsxejn ta' spiritual warfare. Ismawni. ċertu ħsibijiet jiġu bil-pakkett. Xi tfisser? Jiġu bil-pakkett tad-demonju. Bħalma ġid demonju poġġa ħsieb lil Ġuda u ħatfu. Bħalma tgħidlek fit-2 Timotju kapitlu 2 vers 24 sa 25 tgħidlek kien hemm min Kristjani li ħatafhom minn ħsibietom ladu biex jagħmlu rida tad-demonju mingħajr ma jirrealizzaw. X'inhi di? Kristjani qed jagħmlu rida tad-demonju u laqas qed jirrealizzaw qed jagħmlu rida tad-demonju qed jgħidu praise the Lord iva. Faċli. Għalhekk jiena u inti irridu nkunu sinċira ma' nfusna. Listen, jiena nħobb ngħidlek, mhux qed ngħidlek inweġġeb bħal kulħadd fis-sens għax jiena uman. Imma aħjar tgħidli l-verità ħarxa milli gitba bil-ħlewwa. Aħjar nisma' l-verità ħarxa milli gitba bil-ħlewwa. Le, ma nħux peċiri weġġex, jina qalb bħal ħadd ieħor għandi. Imma aħjar qed tgħidli l-verità. Ma titkun reali mejn nifsek. Mulej jagħtini l-kuraġġ. Jiena rrid naċċetti dak li huwa veritier. Mhux biss nisma' dak li rrid nisma' biex jarxu li wednejja, jew biex inħossni tajjeb. Tajjeb li tħossok tajjeb, amma menti tħossok tajjeb gidba. Ma ġin nħossni tajjeb bil-gidba. Sewwa. Alleluja. Mela r-raba pakkett, ir-raba punt huwa da. ċertu ħsibijiet ħajkollok tiġi kontra tagħhom u tkisser l-ispirtu diaboliku warahom. Bħalma poġġa d-demonju l-ħsibijiet f'Adam u Eva. Bħalma poġġa d-demonju l-ħsibijiet fuq Ġuda. Bħalma poġġa d-demonju l-ħsibijiet lil Ġannes u Ġambres fil-Bibja tgħidlek. Nies li kienu jgħixu mal-Apostlu Pawlu. Ministeri kienu jimxu ma' Pawlu l-Apostlu. Bħalma kien Alexander fil-Bibja. Kien jimxi ma' Pawlu, kien dwigħed mid-disċipli fil-bidu ta' Pawlu. Spiċċa dar waqt kontra Pawlu, taħseb li ma jġuż għawla fejt. Wakey. Min fej jibda? Ħsieb. Daru
kontra Kristu, daru kontra Mosè, ħajduru kontra tiegħu ukoll. M'intix eċċezzjoni. Xi tagħmel? Tipproteġġi qalbek. Tipproteġġi qalbek u moħħok sibietek. Inti min qed taqdi u ħadd tiġi ttestjat. U kull ħaġa li tiġrilek f'ħajtek imini u minu li jiġi kladu jinqedha b'xi ħadd li bdejjem ħajqedha b'xi ħadd. Il-test huwa tiegħek mhux tagħhom. Is-serħila li huma xorta jridu jiffaċċjaw il-Alla, imma t-test huwa tiegħek. Amen. Halleluja. Grazzi mule qaddis. Romani kapitlu 1 vers 28 tgħidlek dawk in-nies li moħħhom ġie ħajġekjat mill-għadu. Fil-Skrittura Mark kapitlu 5 vers 15. Mark 5 vers 15 jitkellem kif dak li Alla ħelsu mix-xitan, taf xejnek il-Bibja tgħidlek when Jesus delivered him, he came back into his right mind. Iva, x-xitan jista' jaħtaflek moħħok. Mhux tab xejn, l-Iskrittura tgħidlek ilbsu l-armatura Alla, x'inhi waħda parti mill-armatura? L-elmu tas-salvazzjoni. L-elmu tas-salvazzjoni hija li jiena nġedded ħsibieti kuljum bil-kelma Alla, li niftakar li jiena salvat permezz tal-grazzja u permezz tad-dewqadis ta' Ġesu Kristu, li jiena moħħi huwa mġedded jiena għandi moħħ Kristu. U nibda nixtieq li Ġesu libes il-kuruna tax-xewk biex moħħi wkoll inkluż jiġi mifdi. Amen aħwa? Grazzi Ġesu. Mela x'ħan għamlu number 4? Bit-talb ħan jieħdu awtorità u nirrinunċjaw. Ħantik eżempju. Ejna l-mod xi ħadd qed jaħseb fuq is-suwiċidju. Tidngħidilkom 100%. 100%. Suwiċidju mhux biss kwistjoni ta' chemical imbalance. It is a demon of death oppressing you. Mhux ġas ħsieb. Għaddi kif rajta fuq l-news, tal-bliħ u tal-biża bdejt nikbi. Mara! Titfal iż-żewġ u lidha tfal żgħar ta' sentej. Itnejlhom fil-forn! U x'ħad tgħidilha d-dinja? Id-dinja taf x'ħad tgħidilha? Kellha problemi mentali. U żgur problemi mentali u b'demonju fuq rashha mpoġġi. Biex tiġi tixwieġa form żewġ u liedek. Mux id-demonju dak, mux x-xitan li jiġi biex jisraq jkissaru biex joqtol. Kemm hawn minnu naiv? Għax miskina kella marda mentali. M'għandix dubju. Għax fejn jidħol ix-xitan ħajġib il-mart. Imma dik hija l-problema tas-soċjetà li għandna. Jibatuha mal psikjatra imma kif joħorġu jmorru jagħmlu suwiċidju. Għaliex il-psikjatra mhuwiex biss waħdu is-soluzzjoni għal dawn l-affarijiet. Għandek bżonn il-qawwa tad-dem ta' Kristu u l-Ispiritu Santu. Għax jekk għandek demonju ħataflek moħħok inti mhux just God bless you biss għandek bżonn jew xi naqra l-man xarablek moħħok. Għandek bżonn il-qawwa tal-Ispiritu Santu li jħilsek minn kull madmat u mill-katina tad-demonju. Mela tirrinunċja. What do I renounce? Pasa xir nirrinunċja. Nieħu awtorità u nirrinunċja kull spiritu ta' suwiċidju, nirrinunċja kull spiritu ta' distruzzjoni, kull spiritu ta' ejra. Aw min laqqas jorqod mingħajr l-ejra għax jgħir. Dak id-dnub li lilek ħataħlef moħħok, jew ħsibijiet ħatfulek moħħok, ħafna drabi hemm demonju warajh ukoll. Titindirizzah. U number 5. Ħadd ġettilkom xi number 5. Ibda irreplaceja ġeddet ħsibietek Romani kapitlu 12 vers 1 bil-kelma Alla. Il-kelma Alla tittikola. U l-kelma Alla tiddikjara fuq fommok kuljum. Amen aħwa. Please. Ejn itolbu. Moħħkom hemm eżis aħwa. Thank you, Jesus. Aħsbu. X'hemm ħsibijiet li lilek
ikkawżaw lek mart, depressjoni, ansjetà, biżgħat. ħafna mill-biżgħat li ġew minn fejn ġew? Ħsibijiet. Jesus. Għaw xaħat l-lejla li pastor kelli bżon nisma dan il-messaċ li dik. Oh, gloria l-mulej. Għara ma tasbux intom biex ta' jinu kota. Ma uħat minn semma l-isfel li mandu bżon dan il-klim ta' mela klim li jaqtalek qalbek li jgħilek minn tiċħar nexxilek ta' miex tamel xorta tibqa povru mux ħaqqat ma jkollok flus bizzejet. Da kollu klim li ġej mid-demonju. Għara xej talla fuqek. Amen, amen. Halleluja. Għaw xaħat li pastor nixqiq nagħti ħajti li Ġesu Kristu. Nixqiq nibda ħajja ġdida. Nixqiq ngħidlu jsir is-situ salvator ta' ħajti u jinvadili qalbi u ħsibieti. Għaw xaħat illum għall-ewwel darba tixqiq ta' ħajtek il-Kristu għal idejk. Għaw xaħat, halleluja, min iktar. Min iktar għal idejk. Kulħadd iqum bil-wifqa, kulħadd. ħanedu dit-talba fl-imkien. Din jgħidula it-talba tas-salvazzjoni. Jiġifieri inti tittara fil-Ġesu bħala sidek u s-salvatur tiegħek l-ewwel biex jiġi Ġesu jiġi u jpoġġi fuq it-tron ta' ħajtek. Għajd it-talba wara minn qalbek, poġġi jdek fuq qalbek u għolli jdek l-oħra li l-mulej u minn qalbek għajd dal-klim minn fommok, għajda li tisma li l-għak nifsek tajdu, għajdu minn qadis. Grazzi tal-kelma tijak. Grazzi li l-kelma tijak hija veritira u hija ħelsin u fejqana lija. Ġesu, nemmen fik li inti li bentalla l-ħaj, li inti mittalija fuq is-salib. Li permess tal-mewt u l-qawmin tijak inti salvajtni u fdejtni. Ġesu għajja f'qalbi poġġi fuq it-tron ta' ħajti u millum il-qoddim salvani. Salvani minn l-abbissi tal-infern u salvani minn kull ħakma tad-demonju fuq ħajti mulej. Ġesu, inti mulej tijaj u s-salvator tijaj. Nemmen fik mulej. Imlini issa stess bil-Spiritu Santu u għaxsilni fid-dem prezzjuż tijak. Għal-glorja tijak Messir. Amen. Jekk inti għeddi talba l-lum inti salvata. Ismek għadu ġif kif miktub fi ktib tal-ħajja. Missa ħan tolbu talba għal dawk li intom batu minn ħsibijiet ta' depression, oppression, ħsibijiet ta' negattivi li kissu. Kaw minnkom batu minn daw l-affajt għalli dekom. Ħan tolbu fl-imkien. Il-lejla bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, kull ħsieb negattiv, kull spiritu tal-għadu li kien jaħdem wara dawk il-ħsibiet, ħankisruh. Ma l-ewwel ħaġa li ħanamlu hija di isimgħuni. Number 1, ħalli l-passat warajk. Tibqax taħseb dak li ma tistax, hemm affarijiet fil-passat dak li inti ma tista' tagħmel xejn fuqhom. That's it, unutli. Unukli tu għatajtax kiku. Unukli, il-pass ċertu għaffajt fil-passat ma tistax tirranġaw. Jekk hemm xi ħaġa li forsi tista' tirrikonċilja u tittamel maħfra xi ħadd u tgħidlu sorry jew jgħidulek sorry tista' tagħmelha. Imma ma fajt il-baċċa kbira ma tistax tirranġa l-passat. Dak li sar. It-tieni trid taħfer minn qalbek il-mewweġġek. Għaliex il-fatt li inti għadek ma ħfirx, inti għadek imwaħħal mal-passat u l-ħin kollu dak li ġralek jew għamlulek għadu jberren kontinwament f'moħħok. Pratikament, qed tikri kamra b'xej, qed tikri flet b'xej għafu. Qed tħalli l-xħat joqgħod hawnhekk mingħajr ma jħallas il-kera. Ġieli smajtuha dik l-espressjoni? Mela ħa nitolbu flimkien. Kulħadd jitlob miegħi issa stess. Poġġi jdejk fuq moħħok, fuq ħsibietek. Qiegħda talba warajja, jgħidlu minn jqaddis. Permezz tal-Ispirtu Santu issa stess inġarraf u nġib fix-xejn kull ħsieb li ġi biex joppressani, li ġi biex jitfa' fuqi biża', depression, ħsibijiet negattivi, ħsibijiet li jkissruni, mulej issa stess inrażżan il-ħsibijiet negattivi kollha minn fuq moħħi. Mulej il-kelma tijak tajt li moħħi u ħsibijieti u mamberkin. Il-kelma tijak tajt li Ġesu fdilni minn kull saħta inkluż ta' moħħi u ħsibijieti. Ġesu, illum li inti s-sit tijaj u s-salvatur tijaj u kol nitolbok biex inti tuħu over ħsibijieti. Hu over il-ħsibijiet tijaj li jaddu minn moħħi kull jum.
ونرش الدم تا جيسو كريستو فوق دان مخي وخسبيتي مولاي جسو اكشف الجدب تلادو كل جدبة للعدو علي ولينا أتشتايتا وخليتا تعمر في خسبيتي نكشفها ونجدك الساستيس ونكسرها من فوق مخي في اسم جيسو كريستو كل خسيب نيجاتيف نبدأ نريبليس يخبر لهم القدام باللي داك لتايت الكلمة تياك في اسم جيسو كريستو ينا خير نشيلي ملايين محبوب منك انت قات ما تخطني مش فيرا اللي وربتني اما انت تبقى تخبري مولاي على دايم ين ابنك ين بنتك في كريستو جيسو عليك مولاي كل راجونامنت كل فورتيتسا لينا خليت مبنى في مخي وخسبيتي نجرفها الساستس في اسم جيسو كريستو مولاي نغفر للكل من وجاني نغفر ديك البرسونة اللي وجهتني نغفر للفورمة تاع انجستيسيا اللي انا سوفريت خسبيت خزينة اللي قالوا فوقي مولاي نجرفهم الساستس ونغفر للمين وجاني في اسم جيسو كريستو من قلبي مولاي من لهم القديم نيخوا اوتوريتا فوق كل سبيرتو محمود ومنجس لجي التاتشيات مال خسبيت خزينة اللي يدوق لي من مخي الساكوما خسبيت سويتشيديو خسبيت لي انت تبغى ليك نفسك خسبيت اللي مش خير نشيلك خسبيت لي ديك المرضى مش خاطف منها خسبيت لي تمش تعمل كله شيء ده كل خسبيت لي انت تتجرف من الساستس كل خاطئ دي ورايا في اسم جيسو كريستو كل سبيرتو ديابوليكو تموت كل سبيرتو تسختا اللي جيت مباوتا كونترا خسبيتي ومخي كل سبيرتو بيرفيرس خسبيت بيرفيرسي سسوالي بيرفيرسي انكسرهم من فوق مخي من فوق خسبيتي ونحرقهم بالنار الديس تاع السبيرتو سانتو جيسو انت المولاي تاعي انت المولاي فوق خسبيتي وفوق الاموزيوني تاعي فوق الايماجيناسيوني تاعي مولاي عليك مولاي مش بس انتك قلبي ما بحال ما تايت انت الاسكتورة نعطيك كل مخي نحبك قلبي كله بصحتي كلها وبمخي كله مولاي من لهم القدام نبوجي خسبيت تاعي فوقك جيسو علشان انت تشتاق لي كل فورمة تجيت وسوتشيس وتمليني بالمحبة مولاي انكسر كل خسيب تلينا منيش صبيح يوم من الصبيحة منيش تايب بالزيت اللي مش خيرنا الشيلي ده الخسبيت انكسرهم في اسم كريستو كل فورمة تا ديسكوراجمنت خسبيت تا ديسكوراجمنت انكسرهم في اسم كريستو وكل سبيرتو جديب اللي يخدم ورا ده الخسبيت انشانفرك ونرنونشياك بالقوة تا جيسو كريستو قدام تا جيسو كريستو اطلع من فوق خسبيتي اطلع من فوق مخي مولاي نديكيارا لينا مخي وخسبيتي ومخسبيت كريستو مخي مبارك خسبيتي ومباركين ونجراتسي مولاي لي خسبيتي وممجدة بالكلمة تياك على الجلوريا تياك مسير في اسم جيسو كريستو في اسم جيسو كريستو نديكيارا لمخي ومبارك ومخي ومملي بالباتشي تياك على الجلوريا تياك مسير في اسم جيسو كريستو تنازلت In Jesus' name. Hallelujah. Grazie مولاي. Poggi ايدك فوق مخك. Ringrazia il مولاي se stesso. Ringraziamo il مولاي. Ringraziamo il مولاي. Ringrazia il مولاي تاع الخلسين. Ringrazia il مولاي نريليس يا مولاي قديس. النار قديس تياك. فوق كل مين تطلب. فوق كل مين ترشيف الفيقان. كل ما ترشيف باتشي شالوم في الخسبيت يوم. Includes داك فوق يوتيوب تلفزيوني فيسبوك انستغرام مولاي. نندكيارا مولاي باتشي شالوم ونربط ونكسر كل سبيرتو لنقدا داو الخسبيت باش يكسر البوبلو تياك في اسم جيسو كريستو. Be free. Be free.
Jesus name. Issa jekk inti illum taf li ċertu ħsibijiet ġew minħabba li għandek ċertu persuni madwarek li ħin kollu jgħidulek kliem biex ikissruk. Evita. Jekk inti tara ċertu films, iqafarhom. Jekk inti jinnaf tisma' ċertu mużika perversa, ħażina, u jdaħlu jek daw ħsibiet, tittiqaf tismaħħa. Amen. Jekk inti għandek persuni f'ħajtek ħbieb li forsi ma tixtieqx titlaqhom, imma daw jitkellmu ħażin, jitkellmu kliem lilek idektuk, jitaqluk. Jekk mhux ħajinbidlu huma malajr, ħadd tispiċċa tinbidel inta għall-agħar. Allura tittemmed deċiżjoni. Tittemmed deċiżjonijiet. Għal dawk kollha li intom fuq YouTube u Facebook, il-paċi magħkom għal naraw komada.